tiang lakar malunin ban mengorahan rasa demen, rasa tresna kapining anakmu wani diastun tiang statenenya ruang rasa elek yen sampun ketemu salah tingkah mogi beli bisa mace merasa tekan tiang demen kan beli rikala tiang mirengan dering BBM ketong masih nada SMS tiang statenya repang punika beli say hello kapining titian nah konang kabar yen tiang ngelah rasa juari makite tiang lakar nganggurin beli kemu nyalanin peteng kadi metunangan rikala malam minggune. Diastun ting statemenya ruang rasa elek yen sampun ketemu sa